Dober večer, spoštovani gledalci. Samo malo. Povej, Borut. Opravičujem se, gospod Pahor, samo malo. Povej, Borut. Halo? Zdaj pa dol vrgo, čak se ga mu nazaj poglizati. Pod koga vam noter? Pod P. Zakaj z dol vrgo? Ne motiš. No daj, ni panike, povej. Samo malo. Ja, veš, da bom lepo o tebi govoril, jaz seveda bom. Saj sem te volil, Benki, no. Ja, a kdo bo gost? Tanja Žagar. Kuk ne veš, kjer je to. Ne, Saška Lendero. Tanja Žagar. Una, veš, v mini bikini, pa tiho čas beži. Ne poznaš. Glej, vdajo, pa boš jo spoznal, vredo? Pa drži se. Čau. Se pravičujem, spoštovani gledalci, ampak kar je pa nujno, je pa nujno. Če pa premijer kliče, se moraš pa posvetiti. To pa se veste, kak je, ne? Tako. Zdaj pa bi jaz pozdravil še enkrat spoštovani publikum, vse tiste, ki gledajo VTV televizijo, ki gledajo našo oddajo Popcorn. Upam bi si trditi eno redkih oddaj, ki promovira slovensko glasbo, ne? To bi si upal trditi, malo sem čekiral ostale televizije. Slabo kaže, ne? Mi smo pa se odločili, mi pa gremo do konca in bom rekel, bomo povedali slovensko glasbo tako, kot se zagre, ker ocenjujemo, ne, da je cel kup dobre in to moramo narediti enostavno. Bi pa rekel tudi to, da sem danes malo, kak bi se izrazil, čudne volje, ne? Namreč, ležal sem zaposli svojo punco, preden sem šel sem in sem se imel strašno fajn. Romantično, skratka, tako mora biti. In potem mene pokliče urednik oddaje in reče, Iztok, danes si pa ti na programu, ne? Jaz ti čakaj, koliko sem danes reče Igor, ne? Ne, danes si ti. Sem rekel, le, prijatelj, ležim v posli, ne da se mi, pol imam plan gledati filme, pol imam plan iti ven na sprehod, se malo imeti fajn. Ja, le, boš mogel biti ti. In pa sem enostavno mogel ostati v tiste romance, nežnosti in prijeti na televizijo pred gledalce v ta mrzo, hladen, čuden studio in nekako nisem ta prav danes, ne. Raj bi bil doma, jaz teda rečem, raj bi bil doma, ampak se veste, ne, kar je treba in bomo pa se potrudili, da se ta, kak bi rekel, moj negativizem skozi celo oddajo ne bo poznal preveč, ne. Tako da se bom probal igrati, da sem dobre vole, pa da sem ful vesel, da se lahko tu, ne. Dajmo probati, če bo šlo. Za sam začetek oddaje, predno pride Tanja Žagar, ki smo jo že napovedali, pa si bomo poslušali, mislim, da njeno pesmico Hvala, ker si tu, ali kak že, hvala, ker si blizu, hvala, ker si mi blizu, ti in si tu. Nekaj tasga, v glavnem, dajmo si zavrteti, potem pride pa Tanja v studio, pa bo malo več ona še povedala, jaz ne vem, kaj dosti. Dajmo.